Bilang balayan na may tipon para kaniting kapag masusyan, pakisabi mo pong isulod yun lang masalesa rin kaya kayong face mask hanggang mayari po yung misa. At agkatanla po ring maldama kaya betamo pong makibat ka ring dalit panalangin at kanta, kabang magmisa, dakal pong salamat. Maya paabak po kaya kayungan. May tipon tamo po ngeni batayang samban, purian at pasalamatan ng malagod at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat la po ding makatuki. Para king kapasalamatan da po di William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Waldrop and Rosal family, Helen San Pablo, Ricky and Adoracion Canelas,
Calfun Manufacturing Philippines Incorporation, Jean Aguas and Family, Rolando Aguas, Maricar Garcia, Patrick R. Cura and Family, Ashley Villanueva, Creative Pixel Studio, Lucy Baking, M.I. Familua Squad, Loiza Pineda, Rizel Pineda. Para King Aldo Anibersaryo ng Quebay Tandari, Danica May Pasamonte, Ariel Policarpio. Para King Kayadonanda at Pamanantabe ng Banal Espiritu, karing families and friends of Father Nolly, Father Meg, Father Jasper, Father Mark Anthony, HRP staffs and mandated organizations, Mario Trinidad Lazatin and family, Rodolfo and Vice Governor Liliananay Pineda and family, Sunny Rodriguez, Governor Dennis and Yoli Pineda and family, Rosel Pineda, Shel Puno, Cecilia and Miguel de Castro, Alan and Edna Vitug and family, Linclon Baluyot and family, Imangauring Between and family, Pati Golyer and family, Gilbert and Lovenesa Nuki and family, Grace Santana, Joel Santana, Juan Jose Santana, Noel Manankil, Josephine Gonzalez, Marian Manankil, Evangelina Manankil, Mayan Aquino, Eliana and Joaquin, Kimberly Christine Tolentino, Katrina Denise Tolentino, Kenny G. Tolentino, Mariano family, Kyle Cochon. Para King Kapaldanan pamikakatao ng pong espiritual ng Joy Espino and Children, Olivia Balatbat. Para King malalagwang Kapaldanan Dadi, Roberto Rayos Rosal, Helen Rosal San Pablo, and Lawrence Rosal San Pablo, Constancia Rosal Pamintuan, Lilia Lucia Nagit, Jose Augusto Nagit, Richie and Rima Pablo, Jelly de Guzman, Jose Peping Henson, Imangauring Between, Arya Switzer, Ler Paras, Lilia Dizon Berkeley, Gertrudes Pineda, Robin Nepomuceno, Danica Ann Damagin, James Coleman, Marichu Cedro, Edgar Bagang, Gemma Macapinlac Rosal, Aldex Angeles. Ganakantala naman ding kaluguran tamong mayang nabiye, lalong-lalo na di Teresita Wickelson and Daryl Charles Wickelson Sr., Leopoldo and Aurora Nepomuceno Valdez, Dr. PJ Nepomuceno, Carmelo and Concepcion Nepomuceno, Romarico and Katrina Henson, Monsignor Cosme Between, Monsignor Andres Between, Policarpio Between, Jose, Joaquina Between, Antonio Sr. Dizon, Lourdes Dizon, Mariam and Michelle Wong Gonzalez, Rodrigo Wong Gonzalez II, Alfonso Wong, Emilia and Santiago Gonzalez, Francisco and Francisca de Tioco, Alfredo Chao, Chua Tang Eng, Yao Bunkeng, Mame Yeng, Edward Yao, Santiago Tay, Antonia Reyes, Maximo Chao, Cecilia Raquel Corazon, Josepa Lilian Lacson, Reynaldo Reyes, Herminia Reyes, Chito Reyes, Teresita Camaya, Teresita Punsalan, Fernanda Camaya, Felipe Buan Jr., Aurora Cosme, Paz Gibo, Ronald Ariscon, Rogelio Ariscon, Rolando Ariscon, Stephanie Abungan, Souls Nearest of Gates of Heaven, Manolito Gueco, Emilina Pulumbarit, Carlito y Nicolasa Pineda, Marcos Lumanlan Jr., Renato Tayag Sr., Adoracion Tayag, Abraham Tayag, Herminio Diotico, Aleteia Paras, Alberto Paras, Mark Christian David, Dometilla Canlas, Daisy David, Ines David, Sofronio Galapon Jr., Gertrudes David, Venancio David, Angelita David, Ricardo Bermudo, Victorio Bermudo, Leocardia Bermudo, Juanita Chuaco, Angel Ocampo Jr., Eufemia Ocampo, Ariel Ocampo, Danilo Kayanan, Marcelina Kayanan, Eduardo Esguera, Alexander Basa Sr., Apolinario Basa, Vicenta Basa, Emihinio Gopez,
Teresita Gopez, Brian Joseph Liwanag, Jesus Abrea, Carlos Concepcion, Socorro Kilala, Alvin Concepcion, Carmen Dizon de la Cruz, Seferina Dizon, Roberto de la Cruz and Bienvenido, Nicasio Sagcal, Conchita Sagcal, Sani Sagcal, Edward Macabanti, John Joseph Balahadia, Renato Pineda Sr., Ernesto Manaloto, Elpidia Real, Gerald Lawrence Galura, Gerardo Galura, Amando Sarmiento, Enrico Ordones, Jeffrey Ordones, Herminio Lising, Leonila Lising, Henry Lising, Mary Grace Santa Cruz, Roberto Fabian, Corazon Fabian, Benjamin Sarmiento, Ofelia Sarmiento, Felipe Tan, Primitiva Tan, Angelito Tan, Pablo Espiritu, Lucia Espiritu, Juanita Espiritu, Perla Enriquez, Dominic Gabriel Dizon, Reynaldo Dimapilis, Michael Jarem Banayat, Ofriquita Dungka, Isayas Dungka, pangaditala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na retang lalong mga kailangan king pakalulo ning Gino. At syuta na po king katlunang Domingo ning Quaresma, ing magmisa tamo po, Ireverendo Padre Jasper Lawrence C. Sanita.
Makatipon tamo pong ngeni, king lagyan ng impa, amponing anak, amponing banal espiritu. Amen. Inginuman tabay ake kayo, At kaya ka, antimuri. mayapayabak po kaluguran kong kapatad. Kaniting kapag masusyan, katluna nepong Domingo, ning panahon ning Kwaresma. At kabang susundo tayo, ingke katamong pamaglakbe, king dala ning krus, kayabe ning ginutamong Jesucristo, metong mo'y nasa tamo. King sana akawangis tayo. At king sana ting puso tamo, mitulad la kaya. Bata mo ngening maging karapat dapat magmasusi kareting misteryo, si Shantala rin kakatang kasalanan, at manigapu, king lugod, at king kapatawarana. Ikatamongan, magkumpisal ko. Kin Diyos sa mayupayang tuto, at kaya kayo kapatad, ulimi kasala kung bina, king isip, amano at dapat, at may yaliwang kakulangan. Ulinitay, panigapuko kang Santa Mariang Kapilan Mang Birhen, karin sa blang anghelang pong santo, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo po kin Diyos sa ginutang. In Diyos, amayupayang tuto, pakalulwa na katamo, king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alananga. Amen. Manalangin tamo. Oy pang mapamatawad, paintulot mong takman daring tao, ingkekang pakalulu, potang akatabmure, inganak mong Jesucristo. Iugne mo kami king siwala ng mipapasyag ke kami, king amano ning kekang lugod at kapatawaran. Iadya mo kami nga katabmumiya king balang tao, ban ayam patneng kaumi, king lugod, at matampaking mibyebe king tula, ang ponte taganlub, at lalong maging kawangis na, king balangaldo. Itiadman mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang iba't king libro ning Exodo. King kauran danom ding tao, ela tinuknang megreklamo kang Moises, ngara, bakit lilwal mo kay king Hipto? Leko mo kay karin, bampamaten mo kay king kaho, at ding anak mi, ampo ding seseming animal. Inya nga nang menalangin, taimtim, Moises, king Gino, nano ing daptan ko, karing taong deni, buri na akong pamasibasan. Nga naning Gino kang Moises, mituki kang mapilan karing manimuna na ning Israel,
at muna na kayo karing tao. Idalamya naman itang tukod, ape marugmo, king ilog, ning Nilo. Talakad ko arapan nyo, king meto nga batong maragul ka rin, bundok ning Sinai. Pukpukan me ing batong ita, at sumibol ka rin ing danum ay ainom da ring tao. De patanang Moises ito, king akakit daring manimuna ning Israel. Inaos deng Mesa at Meriba ing lugal ay ito. Uling megreklamo la ring Israelita at penyubukan de ing ginu kanitang ngarang kinutang. Kaya betaya ing ginu o alitaya. Ingamano ning ginu. Salamat, King Diyos. Meko Kenny, magkanta kayo. Magkanta tamo king Ginoo, puriyan tayo ing Diyos, ang magligtas ke katamo. Lumapit ta keya, kambening kapasalamatan, masayatang midalit kapuriyan. Meko Kenny, duko tamo at sambanya, tara, siklaw tamo arapaning Ginoo, yaing linalang kekatamo, yaing kekatamong Diyos, itamo ing balen, akeyang pagmasabalan, kawan tawaring, keyang ingatan. Eyo sa sisyas ding pusuyo, eyo pakyapusan ing gewara, ding pipumpunan nyo karing Meriba, inyang atilo king disyerto ning masa, karin, inamunan da kayot pinyabukan, lipat ning karela ng tengalan, ing depatan kong mayap para karelangan. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, karing tao Roma. Kapatad, ngening malapit tana king Diyos, king kapamilataning kasalpantayanan. Mika kapayapan tamo king Diyos, king kapamilataning ginutamong Heso Kristo. King kapamilataning kasalpantayanan tamo, paparas ng Jesus ke katamo, iting grasyang kakamtan tamo, ngening kasalukuyan. Ikakatula tamo, uli nanita, ing kapanayan aatsu ke katamo. Kapanayan
king pangarakayanan tamo, king ligaya ng Diyos. Iti namang kapanayan, makabigo kaya katamo. Uling tigtog na ning Diyos, ing kayang lugod, karing puso tamo. Kapamilataning banal ay espiritu, apagkalog ning Diyos, kaya katamo. Uling kanitang kasalukuyan tamong alang akarapat, king panahon at ilduning Diyos. Meteya i Kristo, para karing taong makasalanan. Mayan king ninuman, ing pay Mateo, alang-alang king metong at taong makatuliran. Mekad, para king metong at taong mayap, ating bisang pay subo, agyang king kamatayan. Dapat meteyay Kristo, para kaya katamo, kanitang makasalanan tamo pa. At iti patunayan na, ing kaluguran na katamo ning Diyos. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Inginuman tabeya ke kayo. At keka antimurin. Pamamasaking mayap a balita agpangkang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. King panahon na ita, Jesus kailangan niyang dumalan sa Maria. Miras siya sikar, ing metong abalen ning Samaria. Amalapit king gabon, ape pamana ng Jacob, kang Jose, anak na. At syukarin ing talaga ng Jacob, at Jesus, antining mapagalya king kayang pamaglakbe, linukluk yalele ning talaga. Halos kaugtuan ng aldo tapat kanita. Di natangying metong a Samaritana bansaklong danum. Nga ng Jesus kaya, makinom na ako mo. Alalo kanita ring alagad na, uling mintalaking balen bansaling pamangan. May kibat yung Samaritana. Hudyo ka, at ako, Samaritana ko. Bakit makinom ka kanako? Sinabi na itiuling alalang pamakyabering Hudyo karing Samaritano. Sinabi ng Jesus, nung balo mumu, ing pagkalub ning Diyos, at nung nino, ing makinom, mekad, ikana, ing manyawad keya, at ibiyena kekaing danum amabiye. Nga na ning babae, alakang panyaklugino,
at malalamyeng talaga. No ka rin ka kumangdano mamabye, may git ka pawari, king pipumpunan ming Iakob, aming nyeke kami kaniting talaga. Ya at ding anak ng lalaki, at ding sese ng animal, mininum laketing talaga. Mekibat Jesus, ing ninumang minum king danum niting talaga, kumaw yang pasibayo. Dapot ing ninumang minum king danum, ay pagkalub ko, ene kumaw kapilanman. Ulingin danum ay bieko keya, maging sibulya, kilub na, at ipagkalub ne keya, inbiye alananga. Denan mo ko kaniting danum Ginoo, nga naning babay. Kanita, enako kumaong pasibayo, ni enako saklu keti. Puntalan me atawsan, ingasawa mo, nga nang Jesus keya, at kay bat, mibalik ka keti. Ala kong asawa, nga naning babay. Pekibat ng Jesus, tutuing sinabi mong ala kang asawa, uling 5 na laring meging asawa mo, ating lalaking pakyabayan mong ngeni, eme tune asawa. Tutuing sinabi mo kanako, nga naning babae, aintindyan ko Ginoo, king metong kang profeta, ding Samaritanong pipumpunan mi, simbanding Diyos keting bundok, dapot ikayong Hudyo, sasabyan nyo king Karin, Jerusalem, yasukat samban in Diyos. Nga nang Jesus kaya, babae, manwala ka kanako, datanging oras sa nung kapilanding tao, ere sambaning ipaketing bundok, o king Jerusalem man. Ikayong Samaritano, eyo talagang balo nung nining sa samban nyo. Ikaming Hudyo, balo mi nung nining sa samban mi. Ulinging kaligtasan, manibat karing Hudyo. Dapot ing oras daratang at miras na, nung kapilanding tune sasamba, sambanding ipaking espiritu ang pongking katutuan. Dinganti kareti ilang pagnasanang sambaning ipakeya. In Diyos espirituya, at detang sasamba keya, kailangan ning sambande king espiritu at king katutuan. Sinabi ning babae keya, balo ko king ing Mesiya, ing awsandang Kristo, datang ya. Panyatang na, ipabalo na kekatamo yung sablang bagi. Mekibat ya Jesus, ako iya. Akong kapagsalita mo. Ketang pinandita ita, dinatang laring alagad ng Jesus, may nga pamulalala niyang ikit deng makipagsalita king babae, dapot metong man karela, alang kinotang king babae, nung naning burina, ni erekit na ni Jesus, nung bakit makipagsalita yakeya. Kanita, likwanen ning babaeng bangana, at mintaya king balen, at sinabi na karing tao, tara, at lawan niyang taong sinabi ka na ako, king balang depat ko. Yan na kaya yung Kristo? Linwala ring tao king balen at pintalan de Jesus. Samantala, ding alagad na namang Jesus, pakisabyan ding mayap ngara, maestro mga na kayo. Dapat sinabi na, atin kong pamangan, aeyo balo. Nyamig mula lang, mikukutnanan ding alagad. Atin kayang migdalang pamangan keya? Dapat sinabi ng Jesus, ing pamangan ko yapining pamintuan ko ing kaburya nitang mitubod kanako, at aryan ing obrang mibye kanako. Atin kayong kesabyan, 4 bulan at datang na ing pamamupol, dapat oining sabi ko ke kayo, pagmasdan nyo ring marangle, ing makatanam, matwanat, makasadyanang palutan. Tatanggap yang upang papalot at itipuna na laring bunga para king bielananga. Ban kanita, ing tatanam at ing papalot, pareho lang tumula. Kanitaya mi patutuan ing kesabyan,
aliwayang tatanam at aliwayang pupupol. Tinubod da kayo ban pupulan ning eyo pipagalan, ding aliwa ilang mepagal, at kayong makinabang king karelang pipagalan. Dakalang Samaritano king balenay taring meniwala kang Jesus, uli ning patutuning babay. Sinabi nala kanako ring sablang bage depat ko. Inyang dinatang laring Samaritano kang Jesus, inawad da king manatili ya karela. At menatili yang adwang aldo ka rin, at lalo lang merakal, ding menwala keya, uli na ning sasabyana, nga raking babayi, ngeni, manwala kami eking uli na ning sinabi mo, nune uling kami mismo, dimdam miya at abalumi king iya, ing tune talapagligtas ning yato. Kaluguran kong kapatading mayap ng balita ning Ginoo. Kapurian keka, O Kristo. Good morning po, Kekongan. Pakigrityo po ring siping yung good morning. Makabakabaya po yung ebanghelyo ngeni ne po. It's a long narrative. Melangi ko po asang. Anya kailangan ning danum. Bala mo yung ebanghelyo ngeni ne po. During noontime, I can already feel that the chilly weather of January has passed by. Patsayabak, marimla-rimla pa po, pero neng paugtuan, mapali-pali na po. Malisangan lalo na neng ugtu ang ponggat panapon. Mas lagyang paningaldo at malagad na mo po yung uran. I don't know if it's accurate to say, correct me if I'm wrong, that we are nearing the dry season. Kaya katamo po, Keti Pilipinas, technically, ala naman talagang summer. Uling iti, para karetayang bansang makaranas apat a panahon. Spring, summer, autumn, and winter. 4 seasons. Kaya po Pilipinas, adwaya mo. The wet season, panahon ning uran at the kalabagyo, and the dry season, panahon mayaldo, ampon malangi. King Filipino, tagtuyot at tag-ulan nga tamo. And as I've said, we are nearing the dry season already. Baluan niyo po, patse, malisangan at malangi, mas makasunga ne po. Bagyakang galo, mipawas ka. Eka man kinimot, bala mo, mapagal na ka. It sucks the life and the energy in us. Nyapin po, dakal patse, makanyang panahong malangi at mayaldo, ing magtindang halo-halo, gagawang ice candy, sasaling ice cream, ang pangaliwa pang refreshments, all to satisfy our thirst and our weary self. Nganapin po ning metong a soft drinks brand, king kayang tagline, quench your thirst. Mamyekas ngawan, kekang mau. Dapat iti po emo ketang pisikal akaw. Iti mayayakit mo naman king buong biye. Pansinan niyo po, patse menakit kang taong pane, makasalubong ding kayang kile,
o kaya makasimangot, deta pong suplado, at mapanato. Itang balea mo, pane Viernes Santo karela, at patse kayabe mo la, tutuklo kang numero, kasi sagpanganda ka, insistita mo po ka rin, ing taong yan, asne kalangi. Po, malangi. No energy, no warmth, no joy, no spirit, no life. In short, malangi. Kimpong ibanghelyong dimdamtamo, inkwento, niting Samaritana, amin taking metong atalaga, well, bansakluyang danum, at karin nakatagmuning Ginong Yesus, nga naning ginukeya, makinom na kumo keka. Jesus wants to quench his thirst. Pero dimdamtamo po no makananing pulayining kwento. We heard how the story progressed. King Tauli, ing tune midinan kasngawan, ing tune mipaldan king keyang kao, aliwa po ing Ginoo. Nune itang babae. Why? Because she is thirsty too. Epo, physical akaw, but holistically. Mauya, kulang ya, at inyang panintunan, aena, apantun, amakakatmukeya. She was longing for satisfaction and fulfillment. O ba't mo po, dimdamtamo, uli na ning mismong biyena. Muna, metong yang Samaritana. She was a Samaritan. Eya po Hudyo. Ding Samaritano, kanitang panahon ning Ginoo, makalawat la. Eka pwedeng makisalamuha karela, uling marinat lang lahi para karing Hudyo. They are basically outcasts in the Jewish society. Kalaban la. Kadwa, uling babae. Kanita po, unlike now, salamat migbayo ning panlalawe ning yato, kanita ding babae, second class citizen lamo. Mababaying lawe karela, ela pwedeng magboto, ela pwedeng midena upaya, kinlamong bale, ne? Mababa, kulang. Katlo, metong yapong makasalanan iting babae. Dimdamtamo, limane kanuaya sawa, at ingening pakyabaya na, ining kanam, ene asawa. Ingbiena po niting babaeng Samaritana, mawaya. Mawayang pamananggap. She's longing for acceptance. Mawayang kapatawaran. She's longing for forgiveness. Mawayang lugod. She's longing for love. She was longing for something that shall satisfy her heart. At king punto na puning biyena, akatagmune Jesus. She encountered Jesus who told her, I will give you the living water. Anyone who drinks this will never be thirsty again. Mauya ating Ginoo, babiyang mabiedanum, babiyang kasngawan, matatda kapilanman. The Lord offers not just water, but He offers eternal life. He offers salvation. Ing babiyet atad ning Ginoo, yapining kaligtasan
at biye alananga. Kasanting na pong pawaga ni ti kaya katamo, ngayon susundo tayong banal na panahon ng Kwaresma. The Lord quenches our thirsts and longings. He offers fulfillment and satisfaction. Nang minsan po, pansinan tamo yung biye, lipat ning pibandyan, lipat ning upaya, lipat ning karangalan, lipat ning atarok mo king biye, bala mo, maralas, atin pa mo rin kulang nepo. Atin tamong panintunan. So, nung malangi ing kaya kambye, uling atin kang panintunan pa, emo agyung apantun karingaliwa, nung kulang ing kaya kambye, uling dakal ka paninasan, emo pa gagawa. Nung mao kang lugod, pamananggap, pamipakayap, always go to Jesus. Munta ka king Ginoong Jesucristo. Puntalan me, makitagmo ka kaya, encounter Him by digging deep into the wells of your heart. Patsepo, mga dita mo, manalangin at mamaus kaya, sisisid tamong malalam, king talaga ding kekatang puso. And there you will find satisfaction and fulfillment. Balwan niyo po tanga katagmume, apilasan mo ing mabiedanom, ing kaligtasan, ing biyemayap at ganap, a fulfilled, happy, and a peaceful life. Amen. Talakad tampo, pasyag tayong kaya katang kasalpantayanan, sasalpantaya ko. Kin Diyos, pangmayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Yeso Kristo ang anak ng bugtong aginutam, kaya agliking upaya ning banal na Espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, tinasalalam ng upayang Poncio Pilato, pipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlong aldos, sinubli ang mebye, pepaitas siya banwa, makalukulok, wananing Diyos, sigpang mayupayang tutu, iba't ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum ka ring mabiye, ampon mga mate, sasalpantaya ko king banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawa daring kasalanan, king pangasubliram yeding mete, at king biye alananga. Amen. Manalangin tamong ni king Espiritu at king katutuan, king Diyos ay patamo, ing sibol ning sablambye, at nga tamong manalangin, ginunimbye, pakiramdaman mo'ing panalangin mi. Ginoning biye, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Potang atsyuta mo king kaligaligan, at isa ng taong datang, at makipagsalita kay katamo, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoning biye, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Potang akatabno tayo, ing metong atawong at tsuking kaligaligan. Lukluk ta sana, siping na, at pakiramdaman niyang mitmong pamanalastas at kapibabatan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoning biye, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Potang mitipon tamong makapadurot, king tulang ning Ginoo. Ingamano na maging mabiyayasan ng danum para kaya katamo, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoning biye, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Potang pagkapilitan tamong ibayo ing kaya katang biye, kaniting Kwaresma, mabiyasa sa sanang miyeking Espiritu ng Yesus, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoning biye, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Potang pagsikapan tamong manalangin king Espiritu at king katutuan, etala sana kakalingwan ding aliwa, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoning biye, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Potang mabibiyeta mo,
karing makatuliran akabilyan. Talakata sana at magsalita, para karing may na at madadakurak. Ipanalangin ta, King Ginoo. Ginooning biye, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Potang makapadurot tamo, karing kalulu, makabuklat ta sana palad, mirake karela, ipanalangin ta, King Ginoo. Ginooning biye, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Nung tunay taping metong a komunidad ning iglesia, maging metong ta sanang sagiwang sibol, ning mabiedanom para karing sablang mau, ipanalangin ta, King Ginoo. Ginooning biye, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ngeni adwan tamo yung sarili tamo kapag nasan. Ipanalangin ta, King Ginoo. Ginooning biye, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Hoy pa, ding sablang bagay mayap, manibatan laking gamat mo, pakit mo ke kami ring bayong dalan papunta ke ka at king metong at bustan mong akatab mumiyay balang metong ke kami, anti mo na makanano mo ke akatab mo, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.
Manalangin kay kabata at baning kay katamong daon matanggap ya harapanin Diyos ipang mayupayang tuto. Tanggapan na siya ng Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligay ng kayang lagyo, king kaya katamong kasaplala at ting mabilog ng Santa Iglesia. Ginoo kapamilataning grasya na niting sakripisyo, ike sanang manyawad kapatawaran, makasadyakeng mamatawad king metong at metong. Itiadwan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabe ake kayo, At kaya ka, Antimore, iyat nayo ring pusuyo, makayat nano king Ginoo, pasalamatan tayong Ginoo Diyos tamo. di karapat dapat at matuloy. Tunepin karapat dapat at matuli din pasalamatan da kamparati, numan karino'y pa Diyos kingalanang galubos mayupaya, kapamilatan ng Jesukristong ginumi, inyang manyawad yang danom ay num king babaeng tao sa Maria, i Kristo, si Jana na parakeya ing grasya ning kasalpantayanan. King kawan ang tanggap king kasalpantayanan aning babae, pe palablab na king kayang puso, ingapining kekang lugod. Ulinita kang bering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, lain makyabel ang tuknang, king pamamya kapurian keka, at ngamingang kakanta. Tunay kapin banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa areting ayin king espiritu mo, ban para kaya kami maliari lang katawan ang pondaya ning ginuming Heso Kristo. Bayami daon kusang lub, kin pamaylasan at kamatayan, kinwaning tinape, pepasalamat yakeka. Piraso ne, binyene karingke ang disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan at kanan niya, itihen ka na akong katawan, amidaon para kay kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan, kinwaning kalis. Pasibayang pepasalamat keka. At binyaning kalis karingkeyang disipulo nga na. Tanggapan niya iti, ikongan minumko kaniti. Iti ang kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayot alananggang tipan. Amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao. Panketa, ni patawaran la rin kasalanan. Daptan niya iti,
bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, inyang ini gaganakan mi o ipa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo, daram niya keka, iting tinape ning biye, ating kalis ning kaligtasan. Langin ming pasalamatan keka ing pepaliarian mo kami matampang talakad, arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbaba aming pagamwa mo, kingi kami ansana misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipunan na kaming ting metong ning banal a Espiritu. Ganakan may pa, im banal a kapulungan mo makalaganap king meto yato, ban mi ganap niya king lugod, kambenang Francisco, ake kaming Papa, i Florentino, ake kaming Obispo, ding sablang pari, lalong-lalo na'y among Noli, among Meg, among Mark Anthony, ding relihiyosong babae at lalaki, ating mabilog mong balayan. Ganakan me anak mong i-Charles Henry ay naos mong makonaketiking yato. Antining binyag, meteya, kambe ng Kristo, merakayanan niya naman sana king kayang pangasubling niya. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepaynawan at manenayang subling niya at ding sablang miyango na piye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluan mo kengan. Gawan mo ken karapat dapat magkamit king biyela nangga. Ban kayabe ng Maria, king Virhen indunin Diyos. Kayabe ng San Jose, king kayang sposo. Kayabe ring apostol at ding sablang banal. At tinupad king malmong kaburian kay kabaning panahon, purian dakat paligayan. Kapamilatan ng Jesucristo, kay kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya. Ipang mayupayan tutu kagom ning banal espiritu, popurian dakat parangalan, manggaman king alananga. Antimong metong a pamilya, itas talangin iring kekatang panalangin, kingib pa.
Igabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, paan king kasopan ning kekang pakalulu, parati kay mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong, kaya kaming talapangabos. O ginuming Jesucristo, sinabi, karingke kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babiye ko ke kayo. Emo sa babalikdan din ke kaming kasalanan, nunilawan mo ing kasalpantayanan ing ke kang banal na kapulungan, at pamayapan mempong bilugan agpangkigaburian mo, ika mabibiyat mag-ari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapan ing ginuman, tabi sa kapilan man ke kayo. Kaya ka, Timore. Ngeni po, malugutang ipagkalub king balang metong ing tanda ning kapayapan. Nyo ing kordero nin Dios, ing mabiedanong, nyo ing milalakok ing kasalanan ning yato, mabalad laret ang mayayaos kaniting apunan ning kordero. Ginoo, kayak matampang tanggap kaya ka. Dapat nagkasmay nga mano mo, kumayap na ako. Ing katawan ng Kristo, Amen. Para king organisadong pamakinabang, tukyan tala po rin CGCO, Asherets, nung nukarintamo po sukat maglinya. By the hand, ya pa mo rin po yung pamananggap, patala na pong sasabing amen. Salamat po.
Manalangin tamo. Ginoo king pamakirake mi kaniting sakramento, tanggapan mi sana ing kapatawaran mo, at matipon keng miabe-abe king pamisan metong ampong kapayapan, iti adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lukluk tamo po sagli for some announcements. First, kalupad na po rin milabasan Domingo. Every Saturday at tamo pong kumpisalan keti 4:30 p.m. to 5:30 p.m. Saturday. Biyernes po, nung pwede kayo, karin po king apong shrine the whole day. Every Friday, 4 o'clock p.m. Canario prayers to apong Mama Kalulu. 4:30 p.m. Stations of the Cross. Kete po king Pisamban Maragol agkatanda ko po. And at the same time, atin pong Lenten exhibit, kem pong Museo ning Angeles, kim pong arap ning kakatang Pisamban, ren pong mapuprosisyon ay imahin at sula po ken for exhibit, please check it out. At mo naman po, para king San Jose, uling daratang na po at malapit na yung kayang kafiestan, Triduum, king San Jose Chapel, March 16, 17, 18, 6 o'clock in the evening. At king daratang pong March 19, Aldo Domingo, kafiesta ng San Jose. Rempong misa king San Jose Chapel, 6 a.m., 8 a.m., and then 6 p.m. Confession po para ka ring registered. First Communion is on March 18, Sabado, 4:30 p.m. to 5:30 in the afternoon. Uling pong yung First Communion, kanyang March 25, Sabado, 9 a.m. Karin po king Santo Rosario Chapel. Muna man po, kalupad po rin may banggit in the previous weeks, 10 years tane pong gagawan iting metong nga programa Alkansya sa Kwaresma. Karin pong pasbulyo, karetang boxes, manakit ko pong metong sign Alkansya ning Kwaresma. Sobriya po, ugis ya pong alkansya, datok yo po keni rin kaya kayong Lenten savings. Reta pong binawas yo, retang mengiling kayo, ngayon panahon ng Kwaresma, datok yo po and offer it for certain apostolate of our church. For example, rin pong corporal works of mercy, pakicheck yo po ka rin, to feed the hungry, to visit the prisoners, etc., etc. At mo naman po, king luwal po, atin tamo pong fundraising sale pa mo rin king Pacho, magtinda pong tidtad, aslam, ang po pong miyaliwa pang produkto to help raise the funds for our construction. Karin pong balang Sabado na po ning bulan ning Marso, atin pong entrance examinations karin king Mother of Good Counsel Seminary. So if you are interested to this kind of life, the priesthood, sana ka ni nga pong Ginoo, subukan me, makipag-exam ka karin king seminaryo. San Fernando, Pampanga, Mother of Good Counsel Seminary, alas 7 na po ning abak ing exam. Datang ko po karin. Paraya po rin, karin may graduate grade 6, may graduate junior high, may graduate senior high, o kasalukuyan ngayon ni college la, o mayari na lang college. Mo naman po at Shulal Kilwal, speaking of the Mother of Good Counsel Seminary, atin la pong panyaws kaya katamo. Kakatukla po ka rin pusuyo, ban magtinda pong ticket. Rin proceeds da po reting ticket at siya dinala na pesos, miras la po king malawakang pamipagawa ning Mother of Good Counsel Seminary. Uling pong malapit na po yung 75 years anniversary na. Ako po, I am a product of the Mother of Good Counsel Seminary. At totoo po, anya pong seminarista kami pa, ding pong classrooms mi, rin kaya kaming kwartong pituturan, sa paklapong ane. Milakola po ring bintana, ring awang, ring kisame,
tutulo po patse mumuran ne. E ako po ikit niyan ting sumbagal kanita, banbalaw sing pamagpari ne, partine po ning ke kaming journey. Pero po ngeni, pamikatagon ne po iti ban pagawa ing ke katamo pong seminaryo. Nga po, if you have a spare there, 100 pesos. In grand prize po, 500,000. Ring consolation prizes po, 300, 200, 100 po yata. I'm not too sure. Ne? Muntana ko mo po ka rin. At atin mo naman pong apulong manyambut 10,000 pesos. This is for the seminary and I hope and pray that you help. Siya dinalan lamo po at sula po keng kilwal. Pasibayo po, dakal adakala salamat kaya kayo. Talakad ta po. Inginuman tabe kaya kayo. At kekan timore. At bendisyonan ako ning Diyos, ipang mayupayan tuto, kilagi ning ipa, ning anak, ampo ning banal espiritu. Amen. Imi sa tamo, mi daon ne, umen ako, king kapayapan. Salamat King Diyos.